Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngibona mari ukuthi ngigcokeni yes sengigcoka amabhijama wami ngiwathengele umshana wami cash with no deposit ungithengele wona nge-Father's Day wathi malume lento yakhe ukuthi uzolala ngamabhokada ngisayifuna amabhijama ngifuna ukuthi ufudumele ube nice and wona amahle ngiyese umshana une-taste ekuthengeni izimpahla ndiwe amahle ngakhona ngifisa ngathi ngingawagcoka kule weekend ngiyengayo ku-Durban July yiyo-ke le weekend ye-Durban July ke lena-ke Monday sizizwa-ke izitori ukuthi hey ubani banyana ulele nozibani banyana hey uzibani banyana usele Durban akanamali yokubuya hey warawara what hell and kuzabe kumantombazana-ke lawo kangikhumbuli nangelanga lomhlolo bathi kuphela i-Durban July amadoda ayakhala bathi akanamali transport hey mara yazini bafethu azi uma unganamali hlalekini isavane yase-Durban yase-Orange Farm Thembisa Deep Sloot ayihlukanga ndawo hlala ethaveni yangakini ekasisipopu uziphuzele to avoid izinkinga nokuhlazeka yes next week siyofaka ama-story time ku-TikTok enhle kube sebathi kuyi-next of next week uyozwa-ke next week yo this guy slept with me and my friend jikijiki snakes warawara what jojo omunye isayokhohlisa umuntu wakhe athi kushoniwe kagogorik namagwaba ekhaba omkhulu le kwaNdebele kanti unamanga ivitla sishaya ama-hazard ngaphandle ama-blessers ababaphethe sonaka abantu kwele ku-Durban July nabona lo mcude ukuthi uphethe ngangakho uphethe ngathuna lapho ubhizi wahatshela isiphila kancane uyabashidela nabantu bazabe babaphethene sona-ke kumamakhina lapha ngama-estropes nama-champagne baze bahlanza ngisho umuntu ujwayelele i-strong bow hayi champagne ivele iphuma uthi ayikhona mina lana ngikwazi yabona thina sizihlalele makithi sinamali sizothelela ilanga lapha silinde ukuthi kutshinga ilanga siziyele ngabentwaneni kusasa siziyele emagwabeni ichayini futhi emagwabeni siziselela mahala lapho unatlabalala nokudla sikuthole mahala ha just that kufuneka nethina kuphela hey nali ne-pitbull bengithi liyangiluma yongese siyazi kunenye imine ebhizi kubhalani uyabona ukuthi amazamazama wodwa lana isisemthethweni and then hlezi nguvala lo mgodi mara after 2 days nguthola sowuvulekile futhi kwayona le ali lena ngibona ukuthi izokhula cause ethi mayicala ithi iyakhula ama-roots akhona aphumela ngaphandle nabo-ke abodriver bale mine bayavela lapha mina bangicaka labantwana laba ukuthi banjani namuhle ekuseni bathi weather beyithi 1 degrees Celsius yes sibengasimakhaza bekuthi ikomu-cake mara bona kudala balana ngaphandle bheka nomunye bamnikeza yakhe itrag uhlezi lapha ayi yazi kusho kona ukuthi naye lo nomshana uyamtrena ukuthi abe sigcila sokudlala ngenhlabathi asazi ngoba yena unezinwele ziyoba njani izinwele zakhona jo umama unemali ha yeah unemalini fees 1 2 6 7 imalini leyo 1 2 6 8 9 manje niyokwenzani 4 niyokwenzani ngemali leyo 8 niyokwenzani ngayo 9 malume akanamali ne ya mama unemali malume akanamali malume kupheka iphuthu ne isinkwa isithatha phi emall kuphi la asikho isinkwa ahambile amandiya siwaqothile bahambile mayisinkwa isithatha phi sekudliwa iphuthu manje futhi athi kuyokupheka iphuthu shap sopheka iphuthu mina ne uyimhlebele yeah ngiyokupheka iphuthu manje shap ngiyokupheka iphuthu ngiyokupheka iphuthu ungangibambi ukupheka iphuthu hawu bathe ngiconvince lapho umshana ukuthi ngiyothenga isinkwa emall ngithi tololo next mshana ipetrol la kunayo ngisho uthi izomama akho nemali fonela yena-ke namanje ukuthi athumele imali epetrol ukuthi uthenge isinkwa avele nanoma ngivula lapha tololo next isinkwa sikho mara ma ngithi xa naye impuphu good shot azidala ngagcina ukudla iphutha zanke ngifune nokumosha isikhathi lapha ngasho ngivule ekhabetheni lapha ngithatha ibhodi elikhulu ilasinamba ngifuna ukuligcwalisa mfika ulo bhodi leli ukuthi nakusasa ekuseni masivuka le phuthu kube lisesekhona lapha yalazi ukuthi liphuthu limnandi kanjani ekuseni ulibambe ngetiya netinambe sesengilambe kakhulu lapha ngigcine sengilipheka ngerhasi kahle iphuthu alifuna ukuthi ulipheke ngerhasi funa ngathi ungalipheka ngomlilo ovuthela phasi so lo erhasi strong kakhulu ligcine selihabuka nokuhabuka lapha nanoma uthi u-adjusteki ifandiwana kahle bekumele ngilipheke lapha estofini segezi mara ngabuya ngakhumbula ukuthi yes igezi ayidurithi ikomke hey nayo inkukhu ebekela ngapha emuva ngibathe izoba namantswele tololo next lokamacanda ahlezi lapha yes orini inkukhu sezithatha 9 months uqoqosela nakenzakalani fast besisewabila amanzi ami okupheka iphuthu lapha ngintshilele ngisho ukuthi irhasi strong akuphelanga ngisho ka5 minutes mara hayi bese seziduma ngasho ngifaka izinto zakhona fast lapha ngiyazi lapha kuma-comments abo-coach bazobe babaningi kakhulu hayi iphuthu aliphekwa sona kumele ungafaki itswayi hayi kumele uqale ngaloku bafethu ake nimeni kancane umuntu onenkinga nephuthu lami ngicela upheka lakhe hayi lapha vele bese sengilishuna kokugcina ngifaka irama esikonje akusiyirama istock ngiyalazi lapha kuma-comments enzabe ningithethisa mara nazi ukuthi musithina abantu abamnyama sikhule kanjani nginto okucobisa isinkwa irama asitandaba ukuthi irondo orini hey mara irondo isesekhona na yes bengisile kakhulu-ke le yarama liya jojojo behatsa nohatsa la nemlomeni and umamambe kathanda ukuyithenga njani ngisho beyichiphile I think beyi-1 rand hayi no iphuthu lami seli on manje athi ngilifake
vale kokugcina lithi ukuphefumula 2 minutes ceda lapho ngiyaliphula enteke ngisaliphefumulise next cell phela ngezwa maye ukuthi ayikhona indlela seyicala ukuzipha amandla ngaloko ngithi ngifuna ukulipheka lapha ngiyogcina sengingasadli kamnandi azimoswa ngadla solambe kakhulu lokudla kusangeni kahle uvela ushaye 2 spoon lapho uzizwe ngathi usuthi kufana nokudla ebusuku soyolala yese sekuseni uvuka ulambe ngathi akase udle nokudla empilweni ngabe sengiphakele lapha ngasho ngicala ngomshane nereni liphutha uthi izaka lifuna isinkwa ngizakhe khe ngibona ukuthi uyenza njani na ama ngasinjalo vele ubulawa indlala imini yonke mara kungcono ngoba bathi ithuna lendlala likho mase sekalambe kakhulu uza epompini lapha phuza amanzi amara mina iphuthu ngashaya ngibone ngayisekasondela lapha uvela wathi 1 spoon ngamuzwa sekathi nandi malume ngadanko asikhambe ngisohlala phasi mfana nami siyokudla nimbona kanje nomshana bekagula iviki lonke lapho ugcine sekana kadokotela ngisho last week ngihambe naye amagwabeni wafika wadla amakuku nenyama wadidiyela kwamixa yonke into inyongo yata ungazi kena wena ngizakukhombisa kahle nangapha makaleni emaplazini banomkhulu wakhe bavuka ngo5 ekseni bahambe ngaphandle uyazi ukuthi ngo5 kubanda njani manje ebusike nerex esemnyama nokuba mnyama